Yetwa ni Mworia Kiongozi ankwenda kuria thirikari nene na thirikari yetu ya county barabara ero igutengerwa mbeca kathani rutererwa kura kana kera kana World Bank barabara uni therwa ina mbeca na ntujeje gwetwe kuma gicumene mwanka rutererwa rwa kaithe batu barabara tumietera muno tumietera sana indi tukuwa contractor nejite and I hope eja kwa commissioned inkuromba barabara eu itu ikarungama nikenda ntu betu bomba kuona uhuru pa barabara nikenda ntu betu bomba gutetheka nebu ingi ndaromba ekuma chugu gwitira kirwiro gwitira ruterero rwa kauthene gwitira ruterero moro rwa kambiti mwanka Princeville na kaithe na chiomburu mwanka kithoka barabara eu inyayo inkuromba tengerwa mbeca barabara tiatengairwa mbeca ichitherwa at least contractor na kujigia ngugira na kathiria in due time barabara inyaje yere kibatia ituigirwe neherwe mbeca in deputy president tafadhali itu nyayo tutegerere antu bakibatia batikaribu ega ki barabara yere iji ingi ndaromba ya kuma gatimene iu ni kuendelea na contract is on site na itukulomba thithia ngugibwega na etagaira drainage mia barabara yonde drainage chonde kathithirwe stone pitching bwega ikenda at least barabara chetu chumbo kala bwega otherwise batu tu antu Nyaki West na North Main na ndija barabara je chugu nkuthija na ntundira miaramirie barabara ewe geto Kiongozi highway na ntu tha ijite moram gochwa kairi ndirekire moram gintu kirango chwa kairi na ndi tha tamak ikenda barabara ewe kala bwega ije kuma gicumene ne thimino ne kura na tha contractor na egi itoegi contractor na handover kethro erio and I hope the minister will come himself nikenda barabara iji bagui commission niji chia commission ndenda kubura North Main tukura chia commission Nyaki West tukura toegi barabara nkurukie hinya iuru moiga Kenyatta bena ngabana kiraito badu to kuibwega gintu kingi kanchokerie director wa Kenya Power nkatho nyingi sana na ntuibu kumeande gutanyeri na nara stima plaza Nairobi badu turaero transformer bere mainda aero transformer gitu ndira transformer ijire che gitu ndera na transformer yu ichigwakana mbere mweri jwe na nambuka jokinya ajokenda jokinya tukethwa twina transformer ya ruterero rugwitwa Kimenoa antu baraba Kimenoa turabaririte stima ndanda bera itu takabumenio babwe gintu kiragirio bunia nkabukenia na ndendo bonia gintu kirankabukenia kyo iwero nkabunenkera na wero bobo kwendo bonenkera mbere mweri jwa kenda jokinya babwe bukethro bwina transformer antu bange kirimene nara maigene patono uhuru bastima ibu batona ndendo bera mweri jwa kenda kawanongo tugekira transformer ninto bibi bikaru kwa bio ni una ntogu igwange kumye mutatongeria ponde gibera atri mheshimiwa Raim tugwatanire twitira nto beto ngugi kwe kandrasa kare problem ara kadama no tuthithiria kare ninkurombe inyeje ingire au kadama mulindo chaos nyayo no ugiro kathithia tuthondekereko ikenda Kiongozi no ena ndi ngugire tigera antu betu and this a wake up call ndendo bura tukaramya barabara chionde mweri jojo na jojo ngijo yete mbere December kinyanga ine kithithia bura twithiro tukaramya barabara chionde au ange twambire nandi igwikira kamoram mwaka jojo ngijo yete